جبر خاطری کو gerçekten isyana Xuda zarar de tiştet bahre de jî tiştet bejê de jî Peygamberê me sallallahu aleyhi ve sellem sahihayna de derbas tibe gotiya insanê facir, insanê fasık, insanê zalim وقتی کو اذا مات وقتی دمري يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب عباد خدي بلاد مملكات دارو حيوانات حمي جي رحت من شخورة حميد بي الحمد لله كومر انجي فاجر خلاص بن دمكي ضرر فاجرة نقنجة لسر عبادة جهية لسر مملكة جهية لسر دارو برا جهية لسر حيوانا جهية ancak insan salih re mesela alime ku ilmi xwa amelt ki ev hemî jê re dua dikin hatta meşhur e alime me selef gotine mewtul alimi mewtul alemi gava alimekî bi ilmê xwe amil dimrê weke ku alem teb bimrê her tiş li ser mehzûn dibe ama li ser insanê neqen jî kêfxweş dibin gava insanekî facir dimrê jê rehet dibin. Hingî ku gunah sûcê gunah tiştine pîsin cezayê wa cezayê hinek gunha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bi vê hadîsa xwe tespît kiriye. İbn-i Maceh rivayet ki razı buna Xuda lê bê. Li Kitab-ül Fitenî de li Zewaidê jî gotiye hadîsa ku İbn-i Maceh rivayet kiriye salihunil ameli bihi yani mirov karê pê amel bike. Mustedrekê de Hakim gotiye hadîsekî sahîh e isnada wê û İmam-ı Zehebi jî gotiye weke Hakim e gava İmam-ı Hakim hebekî di hadîsê de zayîf e mutesahil e lakin wextê ku Hafız-ı Zehebi hadîsa wî destek bike ew hingî teqwiye distêne yani hadîs dikeve derece hesenê de û amelkirina pê elbette sahîh e. Wiha gotiye dibe İbn-i Maceh ji Abdullah kurê Umar rivayet kiriye qale Abdullah kurê Umar wiha dibêje razî bûna Xuda lê bê Aqbele aleyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iltifat bibal me muhacira vekir yani muhatabê Peygamber divê hadîsê de muhacir bûn فقال يا معشر المهاجرين go gelî muhacira خمس إذا ابتليتم بهن pênc tişt hene wextê hûn buwa bêne imtîhana kirin yani diva her pênc tişta de qismê xeyr tune gava ev pênc tişt werin ezabê Xwedê jî bi ser we vetên yani pênc tiştê oğursuzun yê werin ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ki muhacira re kiriye xwezî em jî muhacir bane ji bo komketman bin dua Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gotiye ve eûzu billahi en tudrikûhunne ez hifza xwe bi Xweda dikim ku hûn muhacir bigihnewa pênc xesletê pîs ancak demek ki em şanssız bûn ku em haşneva pênc xesletê pîs Peygamber hat bêje sallallahu aleyhi ve sellem yek şuwa pênc xesletê pîsê Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem got insanê mu'minê buwa imtîhan bibe ev e lem tezheril fâhişetu fî qawmin qattu hatta yu'linû biha illa feşa fîhimut-ta'ûnu vel-evcâ'u alleti lem tekun madat fî estâfihimul-lezîne madav gotiye di tarîxê de çi qas ku fahîşe di nava qewmekî de zahir bûye
يعني الزنا فحوش قابل ناف قوم كده ظاهر بويا زوسا ظاهر بويا حتى كو علنا تكنيدي البته ده هر تاریخی ده ناف هر قومی ده افسوج زنای هبویه لكن ده تاریخی که ده افسوج دزید هاته کرن آنجا پیغمبر گوتی حتی کویدی سوج زنا فاحشه بلا ببید ناف قوم که ده ویدی علنا بکن وکی ایرو حال حاضر ایرو ده ناف مسلمان ده حتى دولة مسلمان تبعده اف سوجها اشکره بویا خود محافظه بکن وقتی که اف سوجها مؤمن بوی مصیبت هات نه امتحان کرن جزا ولا پیغمبر گفت که ایشا طاعون ظاهر بید نوادا یا گند بید فشا بلاف بید والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم هناك إيش بلغ بالنافا وادا جنابا وسلفي وادا وقتی قالوا أجداد وادا إيشي وصاد تقسيش خوا نافي وانا بهستبو أنجق إيشنا عجيب بلغ بندنافا وي قومي دا إلو عيدس حاستلغي وقتی تو تاریخ میزنی نخوشی که نویا جلک نخوشی ایرو کو بلا بوند نظام ملت ده سبب حمیه اف زنایا و افشاء زنایا حتی وسا چه بویا ایش دولت ده هایا کو ایدی تکنو نکن بل نخوشی خوب ناگهن همه انسان حمی نخوش کتیه ایرو تلمیزین هر در بونه خستخانه نیو مصرف انسان دی چه تداوی دیسه نخوش ناقدن نخوش زیده دبن همی دیمه که افزنا کو تکرن جزا ولا را خود تعالی و نخوشیت دی وی قومی که ناوا دا زنا افشاویه چاره چیه؟ گره که ام تجوی فحشه ام توبه بکن ام ناموس خو محافظه بکن وکو خودت به ولا تقربوا الزنا ام نیزی وی زنا نبن انجق مالسف هر تشبونه وسیله جبوی زحبونه زنای خود تعالی ما تبدا محافظه بکن